Laxman inyonese nensiba zayo eyabeta mapiko kwatambukicha mpezeni kamabhoko yabeta mapiko uzulwakhuza isaka sesandrwane ayibona mangisi ayibona majalmani ngomzililo wasikinyi phasi lonke chochonoza londodana nyokesimbi ekhambifunda namaphasi ihlanganisa izizwe phefumula mlonyana ongedwane ukuze amayekete abaleke koyakhindela. Uthukwa namangala uvula lombetezana hlangana nomdutwana wathi mamsukulila izinto zangamalanga sezidikile angilili ngesomuntu ngilila ngesomuntu inkomo yakhamba yayokusizwa yayidade